Pemirsa PMK Bangli dorong sida manggih ancang retribusi wisata ring warsa kali-tali kalih likur sane lintang. Saking 3,7 miliar ancang sane ketetepang, sane terrealisasi wantah 3,1 miliar. Warsane mangkin PMK Bangli netepang ancang nincap kutus miliar. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli Iwayan Sugiarto Mausang akeh wilangan anceng retribusi wisata sane kepasang warsa kali-tali tikang likurne mangkin petang dasa 5 miliar saking lelima genah daya tarik wisata DTW inggih punike penglipuran Pura Kehen Kintamani Pura Pucak Penulisan saha Trunyan. Tios anut adung sarang anceng ring RPJMD masang anceng wenten petang dasa 5 miliar santukan kahanan pariwisata ritepengan mangkin sampun muali sekadi Jatimula. Usaha sani kemargiang ring sajroning manggih anceng inucap sekadi nincapang pengelolaan DTW mangde sayan profesional macikang pemargi e-ticketing miwah nyiagayang pos pungut saking kuentenan lelima DTW sanekeni retribusi selami puniki DTW Kintamani miwah penglipuran dados penyumbang pendapatan retribusi pinih ageng. Sewaliknya nih ring pendapatan retribusi pinih kidik raos saking DTW penulisan santukan DTW Pucak Penulisan sadurung nyani sampun suwe katutup nanging dawek tanggal siki Januari warsane mangkin sampun muali kabungkah. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.